Mamanggi video da ikoi ancient India ki prehistoric era ki maramda nainakre. Prehistoric era si chawrakna 2 million BC dagina 4000 BC fawba oi. Prehistoric period asida mioi bai khosi hunter gatherer oirambadagi tapna sanga loiba amadi lau singubdasu chawkhatpa horki. Matam maduda mioi sing mafum amada sum koina leiraktuna khungang kya mathang semkanarki. Aduga prehistoric era ki loiramdai matam asida Chalcolithic era ki matam asida mioi basingna raw materials thiva lam lapna chatpa horki. Asumna mafam tongan ba maru ina turel mapansingda khungang kya leiba horki. Masigi matungda chawrakna 3300 BC gi matamda mioi bai khoisi bronze sizinaba hiraki. Chalcolithic age ki matam asida nung amadi copper khak sizinnaramani adubu masigi matung proto history gi matam asida di bronze sizinaba horki. Bronze habsi copper amadi tin ani si punsilaga semba metal alloy amani. Prehistory ki matamda loan ki mayek amadi written records leiramde adubu proto history ki matam asida di mayek amadi written records leirame. Adubu leiramliba mayek asi aikhoina ngasi fawba decipher tawbadi ngamdri. Indian subcontinent da proto history habdi bronze age asi aikhoina su hanadagi dum toina tanarava Indus Valley Civilization asini. Masi aikhoina Harappan Civilization haina su khangnai. Adurang ngasi videos da Indus Valley Civilization asi kamdongno discover tawki kamdongno leirami amadi matam asigi maramda marik chumna khangminasi. Indus Valley Civilization asi kamdongno discover tawki khangnanwa ngasidagi century ani mukki mamanggi thawdog asi khangma mathau tai. Matamdu 1829 gi matamni Charles Mason hariba misak asi East India Company dagi thabak toklaklaga Lahore da leiba Sikh Empire gi Maharaja Ranjit Singh gi manakta laklami. Mafum adu yaunaba lakpada Punjab province yorokpada mahangna thainagi atek akai posak kya leiramba thengnaki. Matam aduda mahangna thengnaribasi chahi lising kya gi mamangda leiramba thainagi matamgi civilization amagi ruins ne habasi mahangna khanglamde. Mahangna mafum si isam samba city amagi ruins oiraboi khalami amadi mafum aduda thengnaki basing adu loina isillaga thamlame. Aduga masigi matangda kona magi lairekta Arrival at Harappa haina publish tawki. Masigi matungda 1831 da British traveler Alexander Burns amadi 1853 da British military officer Alexander Cunningham na mafum asida lakhi. Cunningham na mafum asigi maramda hena khangningba poktuna kona 1856 ki matamda amukka hallaga laklami. Aduga mafum sidagi mahangna thainigi matamgi coins phanayam leiramba thengnaki. Masigi matungda Cunningham na magi thabaktagi retirement lorba matungda 1861 ki matamda archaeological remains singbu study tawnanaba organization ama likhanaba honaki. Aduga chahi asimaktada Archaeological Survey of India ASI asi linkhatki amadi mahangna ahanba director general oiki. Asumna 1872-73 gi matam asida mahangna Harappa gi mafum sida trial excavation amasu tawki. Maduda masida uriba cell asi thengnaki. Cell asida sagi saktam amadi mathakta character tarukki inscription amasu iramki. Adubu mahangna mafum asi Harappa ni habdi khangba ngamkide. Mahangna masi Mauryan matamgi oigani haina khalame. Masigi matung 1902 gi matamda ASI gi director asi Sir John Marshall na oirame. Mahangna mafum asida large scale excavation ama hokimadi thabak asigi leader asi Indian archaeologist Dayaram Sahni asina oinki. 1920 da Dayaram Sahni ne excavation hokiduga 1921 gi matamda Ravi Turel ki manakta ancient ruins fanayam thengnaki. Thengnaki artifacts sing adu carbon dating tawum matamda chahi lising kya gi mamanggi ne habasi khangba ngamki. Asumna mafum asida ahan boina urban settlement leirame habasi khangba ngamki madi civilization asigi maramda prithvi senma thungna khangnarakhi. Mafum adugi local singna mafum si Harappa haina kaunarami aduna mafum si Harappa haina khangnaki. Archaeologists singna mafum asi paksana santoklaga leiramba civilization oigri khanduna excavation asi hena tawba horaki. Masida DR Bandarkar Rakhaldas Banerjee amadi MS Bhatt hariba mioi humsisu excavation asida yauraki. 1922 gi matamda Rakhaldas Banerjee na Harappa gi north lomda 590 km muk chatlaga Indus River gi manakta Harappa ga manava ancient ruins amasu thengnaki. Mafum asina atai ruins taki ka hena chawi amadi mafum asida sarusrang kaya mapai oina leiramba thengnaki. Asumna mafum asi Mohenjo-Daro habdi Mount of the Dead haina khangnaki. Harappa amadi Mohenjo-Daro gumba tongan ba ancient city gi ruins kya Indus River gi manakta leiramba thengnaki. Maram asina civilization asi Indus Valley Civilization haina khangnaki. Civilization asi ahanbada Harappa dagi thengnarakibani aduna masi Harappan Civilization haina su khangnai.
Matam maduda masigi discovery asina Prithvi pumba loina angakpa ohinki. Hanadi Mesopotamian civilization, Egyptian civilization amadi Chinese civilization ahum asina Prithvida khwaidagi chawba ancient urban civilization hena khangnarami. Adubu Indus Valley Civilization ase discover tawrukpadagi masisu Prithvida khwaidagi chawba ancient civilization singi manungda chanki. Researchers kharana Indus Valley Civilization ase chahi lising manga muk sure hena phongdokki. Adubu evidence kharagi matungina masi amuk chahi lising nipan fawu sure hena phongdokki. Matam kyagi mamangdagi mafam sida excavation tawduna lakpada tongan mafam lising amaga chamri muk thengnaki. 925 na India daduga 475 amna Pakistan da thengnaki. Ngasing susu lepalaitana research kya tawri madi research asigi matungina civilization asi karamba matamda kamdongna horakki madi kayam paksana sandoklami habji khangma ngamki. Mesopotamia, Egyptian, Chinese amadi Indus Valley Civilization mari asi compare tawba matamda Indus Valley Civilization asina khwaidagi chawba hele. Indus Valley Civilization gi pak chawba si 1.25 million square kilometer muk oi. Civilization asi hojikki India, Pakistan amadi Afghanistan fawba yongna sandoklami. Pakistan lomda maru oina Harappa Mohenjo-Daro amadi Amri sigumba mafamsing asi lei. Aduga India romdana Kalibangan Lothal Surkotata Banwali amadi Dolavera sigumba mafamsing asi lei. Civilization asigi khwaidagi chawkhatpa matamda chawrakna miyoi 50 lakh muk leirami haina phongdokli. Indus Valley Civilization asi phase ahum thongna khaidoi. Early Harappan, Mature Harappan amadi Late Harappan. Early Harappan phase asi chawrakna 3300 BCE gi matamdagi horai. Matam asida miyoisingna chingdagi kumtharaklaga Indus River gi manak amadi atai turel singi manak singda khundaba horakki. Mafam sing asi yamna leibak lehau farameduna mahi marong thabagi su chap sarame. Asumna tapna mi gi masing su yamba henkalakki. Aduga 2600 BC gi matamda khungang machamsa oirambadagi tapna town oirakki. 2600 BC dagina 1900 BC fawgi matamasi Mature Harappan phase haina khangnai. Masi Indus Valley Civilization asigi Golden Age haina su khangnai. Matam asida Harappa Mohenjo-Daro amadi Lothal sigumba city sing asi yamna chawba urban center sing oirakki. Aduga Indus Valley Civilization asigi city singi pattern nama lai. Civilization asigi city amba saruk ani thokna khaidoi. Lower town amadi upper town. Lower town asida maru oina miyoi singi leifam yum amadi market na chingba lai. Aduga upper town aikhoina citadel haina su khangna wasina khara wangkhalaga sai. Masdana maru oiba mafam sing granaries, public bath, assembly hall amadi atopa maru oiba buildings kyamarum lai. Upper town amadi lower town animaki akoibada wall khajalaga lai. Masina wild animals amadi ising ichau gumbadagi ngakthokhalle. Civilization asigi town planning asi yamna advanced oiba engineering amadi urban planning gi skill amani haivi. Yum sabagi mongsu mathol ama natraga ani loina oi. Aduga yum sing asigi marakta apakpa lambi kya su lai. Yum sariba chek asi chap manaba size ki chek ngaktani. Yum khudingda bathroom loina hapi aduga masida drainage system su fajana loina lai. Yum gi drain asi lambi gi mataida leiriba drain sing asiga loina samnai. Masina ising amadi amor akai sing adu fajana city gi mapanda puthokhalle. Drainage system asi khagnatana Indus Valley Civilization asida ising su fajana manage tawraga thamme. Chak thongbagi madi thaknabagi ising su tongana guha loina lai. Aduga bathroom da ising supply tawnanaba guha su tongana lai. Mohenjo-Daro da excavation tawba matamda achauba pukri ama thengnaki. Pukri asi the Great Bath haina khangnai. Pukri asi religion ga mari lenaba thabak thorumgi oigani haina thajanai. Masigi manakta asengba aruba ising supply tawnanaba guha ama su lai. Aduga pukri asi gi akoibada kagumba khara su leiramba thengnaki. Mohenjo-Daro gi mathangda hanana video su semjakhrabani duna ahenba details khangnanaba masigi video su yengbiyu. Indus Valley Civilization gi mafum kyada tungda ising phanglaktaba matamda sizinanaba ising store tawraga thampham phanayam su leiramki. Khudam oina Dolavera gi mafum asida masigumba water reservoir se leiramki. Masina rain water sing tungsilaga thamme. Thaina gi matam asida fawba matam masigi miyoi sing asi civic sense fajana loina yawi. Miyoi sing asi yamna so hygienic oi amadi mafum khudingda amotpa thampham dustbin thamme duga luna na thamnanaba signboard ko busu thelame. Civilization asigi asuk fajana organize toba ponsi meng asida ningthong natraga government gi system gumba leirambagi evidence amata phangde. Study kya gi matungina miyoi sing asi amaga adom fajana leiminai haina phongdoki.
मफम मसिगी आर्मी गुमसु अमता लेरमदे अदुगा सिविलाइजेशन असिदा वारफेयर गुम्बगी एविडेंस अमता फंगबा ngamkide मफम सिंगसिदा लाइनिंगफम टेंपल गुम्बा लेरमबदि थेंगनादे अदुबु मसिदै फंकिबा सेल सिंगसिदा रिलीजियस सिंबल गुम्बदि थेंगनाखि मसिदै फंगलकिबा सेल सिंगदा पशुपति सेल प्रोसेशन सेल अमदि स्वास्तिका सेल सिगुम्बा खर थेंगनाखि पशुपति सेल असिगी मतुंगिना मियोय क्याना मखोइसि महादेव लाटली हाइना फोंदोखि अदुगा मफम मसिदै पीपल ट्री अमदि वन हॉर्न यूनिकॉर्न की सेल्सु फंकी मसिदगे मोमियोय क्याना मखोइसि ईश्वरगी महत्ता नेचर ओइना लाटली हाइना फोंदोखि इंजीनियरिंग अमदि आर्किटेक्चर असि खंगनतना इंडस वैली सिविलाइजेशन की मियोइसिंग असि तोंगा तोंगानबा आर्ट की लमदसु असुकी मतिक चौखली हाइबि मोहेंजो-दारो तकी मसिगी डांस तौरगा लैबा मानबा ब्रोंज की स्टेचू असि फंकी मसि डांसिंग गर्ल हाइना खंगनै मतम मसिगी मियोइसिंगना क्ले अमदि स्टोन की मतेंगना ज्वेलरी टॉयस अमदि यूटेंसिल सिंग सेमलमि मसि खंगनतना मखोइना मेटल सिंग हबदि गोल्ड सिल्वर कॉपर ब्रोंज अमदि लेडसु सिजनरमि इंडस वैली सिविलाइजेशन की मियोइसिंग मरु ओइना एग्रीकल्चर अमदि ट्रेड की मपाल तांगलगा हिंगी मखोइना व्हीट बार्ले पल्स मस्टर्ड वेजिटेबल अमदि स्पाइसेस सिंग थारगा हिंगी अदुगा ख्वाइदगी मरु ओइबा मन मखोइसि पृथ्वीदा यामना ngannna कॉटन सिजनबा हिबा मियोइसिंग मनुंगदा चल्लिबनि कॉटनदगी मखोइना फिरोल गुमसु सेमलगा योंदुना सिजनरमि एग्रीकल्चर खंगनतना मखोइना जीव क्यासु लोइरमि अदुगा लंबी चथोक चसिन तौननबा बुलो कार्ट गुमसु सिजनरमि मसि खंगनतना मियोइसिंगसि बिजनेस की लमदसु असुकिमतिक चौखलमि मखोइगी ट्रेड असि मखोइ मसल खंगनतना अतोप अतोपा सिविलाइजेशन हबदि ग्लोबल लेवल द तोरमि मतम मदुरु यामना चौखलंबा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन गसु ट्रेड तौनरमि मेसोपोटामिया की रेकॉर्ड इंडस रीजन असि मेलुहा हाइना खंगनरमि मेलुहादगी मखोइना कटन टिम्बर अमदि इवोनी असि असुकिमतिक यामना इंपोर्ट तौरमि मसि खंगनतना सिसमे ऑयल अमदि लापिस लाजुली गुमनुंग असि इंपोर्ट तौरमि अदुगा ट्रेड तौबसिदा सिंबल यौबा सिलसिना ट्रेड मार्क अमो ओइना सिजनरमि ट्रेड तौबसिदा सिजनरमबा पोटसिंग अदुगी वेट गुम ओनरबा नुंग क्यासु थेंगनखि इंडस वैली सिविलाइजेशन की मफम सिंगदगी फंगलकपा सेल्स अमदि रुइन सिंग सिदगी आर्कियोलॉजिस्ट सिंगना सिविलाइजेशन सिंग मरमदा फनियामदि खंगबा ngamle अदुबु आर्कियोलॉजिस्ट सिंगना चाहि चाममु हेना होनरबसु हौजिक फौबा खंगबा ngamdriba अमखक्ति लेरि मतम मदुर सिजनरमबा लोन अमदि मागी मयक असि हौजिक फौबा डिसाइफर तौबा ngamdri इंडस वैली सिविलाइजेशन की मसागी लोन अमदि मयक लेजरमि मसी अखोइना मफम सिदै फंगलकपा सिल्स टेराकोटा टेबलेट्स अमदि मेटल ऑब्जेक्ट सिंगदा इंस्क्रिप्शन ओइना इरंबा थेंगनखि मसीगी मयक असे अखोइना इंडस स्क्रिप्ट हाइना खंगनै इंडस स्क्रिप्ट असे डिसाइफर तौनबा हिस्टोरियन सिंगना चाहि चामा हेना होनदुना लागले दुबु ngasi फौबा डिसाइफर तौबदि ngamdri अखोइना मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इजिप्शियन सिविलाइजेशन अमदि चाइनीज सिविलाइजेशन की मयकि लोइना खंगबा ngamle दुबु इंडस स्क्रिप्ट असे खंगबा ngamdri ngasi चाहि चनी मुकी ममांगदा आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन अमदा नुंग मचेट अमा थेंगनखि नुंग मचेट अदु रोसेटा स्टोन हाइना खंगनै मसिदा इजिप्शियन हाइरोग्लिफ्सदा मयक खरा इरमखि अदुबु मतम मसिदा इजिप्शियन की मयक असि अखोइना खंगबा ngamba नथ्रि अदुगा रोसेटा स्टोन असिदा इजिप्शियन मयकता इरमलिबा अदुगा चप मानबा वाहिसिंग अदु एंशियन ग्रीक मयकतासु इरमखि असुमना मसिना गूगल ट्रांसलेशन अमगु मथौक तौदुना अखोइना एंशियन इजिप्शियन की मयक असि खंगबा ngamखिबनि अदुबु इंडस वैली सिविलाइजेशन की मसिगुम नुंग नत्रगा टेबलेट असि फंगबा लैत्रे अदुना ngasisu इंडस स्क्रिप्ट असि अखोइना खंगबा ngamdre अदुबु अखोइना मसि हंजन हंजन चाहि चाम हेन स्टडी तौरपसिदा करिगुम खरदि खंगबा ngamखि इंडस स्क्रिप्ट असि ओइरोमदगी येटलोमदा इबगी महत्ता येटलोमदगी ओइरोमदा ओइना इरइ हाबसि खंगबा ngamखि मसि सेलसिंगदा इरमबा मयकता येटलोमदा चाउना इरमबदगी सुम पिक्सलकपसिदगी खंगबा ngamखिबनि मसि अखोइना इबा मतमदसु चाउना इरमलगा इफम लेरक्तबदगी लोइरकपदा सुम पिक्सलकपा अदुगुमबनि अदुगा अतोपा मन सेलसिंगसिदा मयक असि इरगा मदुगी हेक मखादा सागुमबगी सिंबल अमा दुम इरमबा थेंगनखि हंजन हंजन स्टडी तौरबा मतुंगदा इरमलिबा मयक सिंगसि चौराकना तोंगा तोंगनबा मयक समरी मुक थेंगनखि मयक असि यामना यामबा सिदा हिस्टोरियन सिंगना मसि लोगो सिलेबिक स्क्रिप्ट ओइगनि हेना फोंदोखि अदुगा इंडस वैली सिविलाइजेशन की मिस्ट्री असि मागी मयक असि खंगनते असुक चौखटपा सिविलाइजेशन असि कमदौना करम मौंगदा लोइख्रिबनो हाइबा वहांग असि की पाउखुम असि अखोइना ngasi फौबा चप चाबा मरम खंगबा ngamdri आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स की मतुंगिना 1900 BC तगिना 1300 BC की मतम असिदा सिविलाइजेशन असि डिक्लाइन तौबा हौरइ हाइना फोंदोखि मसिगी मतम असिबो अखोइना लेट हरापान फेस हाइना खंगनै
सिटीसिंग असि इसिंग जाउगुम्बा क्याना ममांगदसु हंजन हंजन अमांगदा थोगनखिबा लೈ हैना फोंदोखि अदुबु मखोइना हंजन हंजन सिटी असि सेमकटखिबनि हैना फोंदोखि मोहेंजो-दारो सिटी असि चौराकना 9 लाख सेमकटखि हैना फोंदोखि असुमना हंजन हंजन तौरकपसिदा सेमकटपा असि लेपकिदुना सिटी असिगी प्लानिंग असि लेपखिबनि हैना फोंदोखि लंबी सोरोक मदि ड्रेनेज सिस्टम असिसु मेंटेन तौबा लेपखि असुमना अतोपा सिविलाइजेशन गा ट्रेड तौनरम अदुसु लेपखि 1700 BC मतमदा सिटी अयामदा मियोइसिंग लोइना थादोकनदुना चनखिमदि सिविलाइजेशन असि तपना तपना मांगलखि लेट हरापान फेस असि चौराकना 1300 BC फाउबो ओइखि मसिगी मतुंगदा असुगिमदिक चौखलंबा सिटी असि मियोइ अमता लैखिदेमदि सिविलाइजेशन असि मुटखि अदुबु इंडस वैली सिविलाइजेशन मुटखिबगी मरम असि अखोइना चपचाबा मरम हाइबा ngamde मसिगी मरमदा तोंगा तोंगानबा थियोरी क्यासु लैरि खरा अमना फोंदोखिबदा मफम असि नोंगचुबु वालकपदगी इकंग थोलक्तुना तुरेल सिंगसु इसिंग लोइना कंखिरमे हैना फोंदोखि तुरेल दा इसिंग लैरक्तबदगी एग्रीकल्चर लौ सिंगबो असिदा चाउना अकाइबा लाखि लौ सिंगबो असि यारक्तबदगी मखोइगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज असि खमथंगना सोक्सिलखि ट्रेड अमदि बिजनेस दसु चाउना डिक्लाइन लाखि असुमना मियोइसिंग असि मफम असिबु थादोकलमलगा गंगा रिवर रोमदा ओइना लाखिबनि हैना फोंदोखि तोंगा तोंगानबा आर्कियोलॉजिस्ट सिंगना मुक मसि नेचुरल डिजास्टर सिंगना हाबदि अकनबा अर्थक्वेक इसिंग चाउ सिंगमा मयामसिना सिटी असि पुंगतुम तुमना मुरहनखिबनि हैना फोंदोखि खरा अमना मुंगफम असिदा लैनागुम्बा अमा संतोरकपगी ओइगनि हैना फोंदोखि अदुगा ख्वाइदगी पॉपुलर ओइबा थियोरी अमदा इंडस सिविलाइजेशन की वेस्ट लोमदगी आर्यन साइब कांगू हसना लाक्लगा अटैक तौरखि हैना फोंदोखि इंडस सिविलाइजेशन की मियोइसिंग असि मखोइदा वार की खुचुकलाई लेतबा यामना पीसफुल ओइना हिंजबा मियोइ ngaktu ओइबना आर्यन की अटैक असिदा मखोइना ngakthokpa ngamhogdobani हैना फोंदोखि असुमना मियोइ क्यामसु मफम असि थादोक्तुना चेनाखिबनि हैना फोंदोखि मसिगी थियोरी असि अखोइना आर्यन इन्वेजन हैना खंगनै अदुबु मसिगी थियोरी असिसु हिस्टोरियंस क्याना यानिंगदबा फोंदोखि मखोइना फोंदोखिबदा आर्यन सिंगना लाक्लगा खुदकता अटैक तौरखिबा लैते हैना फोंदोखि आर्यन सिंग असि तपना तपना ग्रुप मचा मचा ओइना लाक्लगा माइग्रेशन तौरखिबनि हैना फोंदोखि अदुबु मसिदा पनख्रिबा मरमसिंग असि सुपनगी थियोरी ngakतनि असेंबा अचुम्बा मरम अदुदि अखोइना हाइबा ngamde इंडस वैली सिविलाइजेशन असि डिस्कवर तौबा चही 100 हेलबसि फाउबदा अखोइना खंगबा ngamdriba मिस्टरी क्या अमा लेरि नोंगमा सोइदना इंडस स्क्रिप्ट असि अमुक खंगबा ngamlakpa matam aduda अखोइना सिविलाइजेशन असि मरमदा अतोपा क्यासु सोइदना खंगबा ngamlakkhigani असुमना matam asida bronze age habdi proto history असि लोइरदुना मसिगी मतुंगदा वैदिक सिविलाइजेशन असि मुक लाकनि matam asida इंडो आर्यन सिंगना नॉर्थ वेस्ट इंडिया दा माइग्रेट तौरखिमदि तोंगा तोंगानबा अहोंगबा क्यासु लाखि मसिगी matam asida संस्कृत लोन चनरकनि तोंगा तोंगानबा रिचुअल चनरकनि मदि मियोइबसिंगी मरक्ता कास्ट सिस्टम लाकनि योट की खुलाई पाकसना सिजनबा होरकनि मदि उमंग वामंग पाकसना कोकथोक्तुना मी ताबा एग्रीकल्चर तौबसु हेनकलकनि अदुगा खुंगंग मसा मसा ओइना लेरमदगी तोंगा तोंगानबा किंगडम क्या थोलकनि वीडियो सि नुंगाइ नुंगाइते हाबदु कमेंट सोइदना मके हाइबिरम